Emwe kaiteneka gavana wa Meru Kawira Mwangaza tena mbere na mibango yokolea maite 3 okiumia khadiba ntere chiembe na arane ndia kwirirwa ruani bametherete bakemenede mubango yo yokolea bakiwa Kawira ka kwenda kuingembe metho nokolea batikonora kunyamari mono wa mutuma twethingia kadibabo wete batikwenda mandebuti na miringeti indikira bakwenda ni itiyo na maendeleo ya maliku dene ntura chio Marion Karugi aina ribotie ni akariba kumakangeta gicione bunge kegembe Central baraba sumerete na mudhoro kumeneria musemanio wa gavana Kawira Mwangaza ywa okolea yurayo eregeri kubwithika ntere cia makiri wadini ya kiego ya ntubocho njako munini wawe mutuma ntwethingia ntuko ya kiumia yura karibaba kuwa bote bokaota gavana nendwa na thanga buruarete ntere yu kendo kaelia kariba ntere ijini na kubaritira ngwe na bamena mwana wa mutuma ntwethingia na raba kumuria na iwate na ndite tweka kinya kuwa ne okolea ne yete kubwa no yete na okolea maua na yete makiri imusie kwa DG wete wone lianto bara ora wobene da no balingira manto amea nario no go take advantage yanto bano to no go lware mwa batena sele education bate kuelewa na teka nyando amba ko ndo mebi bakeme ambi kuendelea lakini kureto ntobora ara mosio ara imagarao kenda wonia mebi DG otebwa kwelja lakini at the end of the day kila ntoraba kwelwa bilo kuthithia wowe ko kwithiria wengwa gwiro kurita itogo je na kwenda Meru bothe bamenye ati manda mungabana ntugekiumia auke ni vitine yitenio ne yite na ndwa ati yite na okolea ati yite na kwa na matrisi manda muoyete ndato komela na tukumenya kawe yite na vitina na ndwa nturene murangone mwiri ayo deputy ngabana narekana vitina no nto ora murungu otere metho lara oraria mikerwe no yo mikro yite no na ndwa ndu murungu nwatere yankima sibitare ne bati kwendere na rawa to kanyo rawa na bati kwendera menyete manto ya thoko tukethira tukimenya na tukoria ngo isi bati kwendera CNC tikai bati kwendera imani endre okolea ete kubwa thai na yenje mbwao na akaita kwa deputy na ete njirenge na mero andra yo abo okolea naona metu na mpempe ende mama kana leo gavana bwake ibwandu anga MCA ndo anga deputy ndo batu olwele kangeta utija na tukwitiria baba era wange ka umanga milioni 10 yatengete milioni 10 teri baba rendi tibu turakwitiria ko akibia byalole tino kubyana ndo kurianga mutuma atonda bundu no mutuma lakini yongange ne kuanga madubuti anga byabi na mana mama uwena arau matukite na rabo kwa mutuma witakokolea nao ndora uronge ontoro wa mutuma o ono mutuma no maria stima ndora uronge mama ko wenya are batu youth tuine ko wotre talent na kwenda mbese ira sia anto batoro ana batoro ka no to mandam kamera usinyi to komi to na bateri to school sia ko bando ne ko uso to tedi daka so yekoro inkoro batu youth to aba meto address school ki to ne nyango e mandam kamera to angu e to youth ato kali to katika semere nao barera gavana Kawira narekenda kuiwatelelia na mandebuti miringeti na matres na weti na mbere aika senteresia kuo na namenya kinya kariba yembe ni benda wa kirothoko wikirwa sibitari ndawa na yange ya maingi ya yombo batethia turete mandebuti mwori okenda twikira mandebuti na batu antubanya mene lakini yatha ndeke umekethiru au umete wikira kaburo tauni yeto akathera the other day tauni yeto kithongo au umete wikira kaburo na ni umete ko launch ntukwirenge kanyankine niko umete ko launch cibitare ya itanda befute bya maternity ndu kwetu ni mandibuti na matres aito mena na romena rudia ile ya tokone tuku kakaburo sikwambuka yangange ni kula mandibuti na kula matres kwa no okolea uteo okolea kangeta ka kugira kaburu kwambuka uteo okolea orite kuruba kurunguene baba barinyira na nabu nise yelwa otwandikira nto baba hivi lakini yongange ne kuanga mandubuti anga yako turatera ngambuti ko tukanda turatera nyambe to ande to ne bya kuria na ya kile to da good governance dirikare te mako dango ko faindi muntu umwe ya ugo kuria muntu ngombe ugoria muntu mandubuti dirikare ora dango na yake community ekenjambo atende community yote ekenja kene njera ya ndaro nando bonde nkiripotera Weru TV ku makangete gembe Central Beta wa Marion Karugi wa Kenywa.